Hi guys, tata wanyu wa Ngogoyo oro ringi ni ndacokereria Sunday yanyu ihana atia. Muthenya wa muthi ni ndoka ni tondu hena undu ndienda twariririe. Topic ya muthenya wa muthi ri tukwaria topic ya muthemba uriku. Tukwaria topic iriku ni kuri signs mutumia angikuonia wewe mundrume ongikorwo nduramwika wega kana nduramwika uria kwagirire. Kumwika uria kwagirire ni ndira muri urire nake hindi mureka na hindi ndamurano ni kuri signs mutumia arutaga cigakuonia mundu uyu ri ndarakena ndiramwika wega ndiramukenia. Hihi ni signs iriku mutumia arutaga nigetha wewe mundrume ukamenya arume ngiringi wiciragia ni wathi na mutumia hau ni akenera ndamurano na ringi mundu ona ndara enjoy aroria ungirikitie ume ungihota kumenya ati mundu ucio mwinake kana mutumia ucio mwinake kana mwendwa waku ucio mwinake ri ndarakena niwe kana nduramwika wega kana ndiraigua wega hindi mwinake ati ona mwathi mathaa maigana mundu ndaiganagira niwe no athi kuri mundu ungiri ukaigua ni aiganire tondu ni arona mundu ucio ni aramwika wega ewe wi mundu meri hihi ri ni signs iriku ungihota kuona nigetha umenye mundu mwinake ri nduramukenia nduramwika uria kwagirire. Iyo niyo topic ira ndenda twarie muthenya wa muthenya na arume kuhiriria ihaha nigetha tutuke akwarania nigetha umenye tondu we wiciragia ringi no uramwika agakena na tokorwo mundu ucio ona ndakenaga ndiu ndenda gukuonia ungiona tu signs tutu umenye mundu ndarakena niwe koguo ri wona maundu ta maya ri ukamenya uria ukuhota kugaruria nigetha nigetha ndamurano igie murio oro ringi ni wanyu tata wa Ngogoyo Eunice Nyambura N karibuni sana ni ndamunyita ugeni o haria hothe muri muigwa mwi mucii mutigathenge thiini wa mitambo ya tata wa Ngogoyo haha ndimurihagira tabarira mwaki na ndimuraga haha no mwaka twike ata no mwaka turutane no mwaka tuthome no mwaka misi irugame na njoke ndimwire atiriri ati I don't take it for granted kunyitira kuria munyitiririe Ngai amurathime muno ni tondu nimureka maundu mega njoke ndimuririkanie ni wega gwitikira gushare kuleki na subscribe thiini wa channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Ngogoyo ihinyaga kengere nigetha ndekira video igukinyira na njira na ihenya ucoke utenyere kuria kwa YouTube ndina channel iretwo Pendo TV. Pendo TV ni kuria ndirarehe ndumiri na njira ya githweri koguo tenyera kuna kuwikire wishare ulike na usubscribe na wona weka uguo ri maundu mothe ni mekwagira njoke wish atumia all the happy International Women's Day. Happy International Women's Day. So karibuni sana mwitekere gutwarana hamwe nani na utore ndiramwira maita maingi mundurume wothe kana muthuri wothe either we mwanake we muthuri uria wothe wina thina wake wina thina wa mandasho nduri na mandasho wina low libido mute waku ndukiraga ndukagie yani kana ona wokia ri mute ugekate mute ukahohererekera ukarega kuruta wira uria kwagirire sarania na tata wa Ngogoyo ni tondu Grass International ni tukureheire kihonia twina dawa iria cirahota gwikate cirahota kurunga maundu maya mothe ukarima mugunda wega ugacoka withi yani mute waku ukarugama ukahota kuruta wira uria kwagiriire. Karibuni sana nigetha twambirie tuli hamwe. Iwe mundrume ri ni kuri signs mutumia angikuonia wewe wiciragia no ureka mutumia na kumbe mutumia urire mwinake ri ndakenaga kana ndumwikaga uria kwagirire kana ndakenagira ndamurano yaku no hathi kuri mundu ungiri ukona mundu ni akenera ndamurano na neigwa aiganire ni maundu mariku mangituma umenye mundu ndarakenera ndamurano kaida mwinake hindi murekana nake ri ndarakena niwe undu wa mbere uria ungituma umenye mundu mwinake urire ndarakenio niwe niki hindi uramwika mundu ucio ndarespondaga akomaga ta rutugu akomaga ta muti ndenyagunyagia ndagambaga ndacayaga ndekaga ati akiraga gukira mundu ucio ungana mwende ciothe ureka mutumia na mutumia ndara respond yani ndarenda ku participate we ari oro hau uguo we ureke wira waku weherere uthie mundu ucio ungana ndara respond umenye ndarakenio ni ndamurano yaku nake umenye nduramwika uria kwagirire umenye onaga tari kumutanga uramutanga tari ukumugia uramugia na nikyo akirago wakarega ku respond akauga we wona warikia ri humbira wona warikia ri ekate eherera wewe ruta thina waku ri eherera ungana mutumia uria behave na njira iyo umenye undu wa mbere mutumia ndarakenio niwe kana mwikire waku ri nduramwika uria kwagirire koguo ni wega kugarurira. Undu wa keri
mutumia ni avoidaga kindu gitago intimate nawe, ndendaga handu mugutuika ni murekana. Mundu uyu hindi ciothe wathi kumukwiriria ni gukurira akuragira, na ringi onokorwo ni mutumia waku ri egukuhe tu tondu wi muthuri wake, no ukona maita maingi mutumia ni arehe itumi nyingi muno. Ni ndirario ni mutwe ndi munogu muno, muthi ni ndiraturire mugongo yanga ndi busy. Ukona mutumia ni arehe itumi nyingi muno tondu mutumia ndarenda mwike ati ndarenda mukuhanirie nake, ndarenda mukorwo muri intimate nake. Ungiona mutumia ni ambiria kwibehave kana wone mwendo waku ni ambiria kwibehave uguo, ndarenda mukomanie nake, menya mundu hari na message aragire gukinyiria. Ndramwika wega, ndiraigua agikera mwenake, ona mwika ri, yani we urio hau tu we umwike ni uria unginengera mundu kindu uramunengera unwillingly, ndurenda no ati no muhaka umunengere. Woguo hindi ciothe ungiona mutumia waku ni ara avoid ndamurano nawe, ungiona ni ara avoid intimate na gukorwo intimate nawe, menya mundu uyu nduramukenia thiini wa uriri. Tutu ni to maundu tira muthuri wagirirwo ni kurora we very careful, nigetha umenye wagirirwo ni gwika ati nigetha mwendo waku uria mwinake akene na igwe ni iganira. Ucio ni undu wa keri. Undu wa gatatu, ungenda kumenya mutumia kana mwendo waku uria mwinake ndarakenio niwe kana kumwika gwaku gutiramukenia, mundu ucio ndendaga mwike ati ndendaga maitho maku na make macemani. Ni agiragia ku avoid muno eye contact, mutikae gucemania maitho nake tondu mundu ucio ni rigwa ari irritated. Tondu wathi haria ri gutiri undu urathi kumwika, ni gutinda ukimugariura mwena u kumugariura mwena u ugaruka mwena u iko, no mundu ucio ri at the end of the day ri we niwe urakena, wona waitari ugekate ugakena tondu no weri gutiri handu arekate, gutiri handu araigwa ari mukenu, gutiri handu arakenerera ndamurano. Ungiona mutumia ni ara avoid eye contact nawe, ungiona mundu waku ni ara avoid eye contact nawe, ta wiyurie niki kiratuma avoid eye contact nawe, niki kiratuma aku avoid, ndarenda gukurora direct. Ta wiyurie niki kiratuma, iyo ni sign ingi ya kuonania mutumia uyu ndatwikaga satisfied, ndumwikaga agatwika satisfied. Na ni wega ndimwiraga ndamurano ri ni weke mundu atwike satisfied, aigwa ni agirira, aigwa ni aiganira, ti gutiga mundu na ng'aragu. Koguo ungiona mutumia akibehave tu maundu tutu ndiragweta, umenye hindi ciothe utigaga mutumia ucio na ng'aragu, ndumuhunagia ndamurano. Undu wa kana uria ngugweta hani atiriri, mutumia ucio kana mwendo waku ri gutiri hindi ainitiataga sex, gutiri hindi agetikira gukwira ni arenda, tondu mundu ukwendete ni akwiraga umuthi ni ndenda twikane, umuthi ni ndenda unjike. No ungiona we hindi ciothe niwe uinitiataga, mutumia ndendaga kuinitiate kana mwendo waku ndendaga kuinitiate, umenye mundu uyu ndumukenagia. Tondu korwo ni umukenagia ri ona niwe ungiutindikaga agakwira umuthi ni ndigwa tatingika tatungiigirira. No ungiona hindi ciothe mutumia ndara initiate, umenye hena undu, hena kaundu karathie na mbere. So mutumia wothe utakenagio ni mwendo wake ri kana utaiguithagio wega ri, ikuiguithio wega nginya gakinya andu ni ekatia ni aita kana ni akinya orgasm, mutumia uyu ndetikagira ku initiate kindu gitagwo sex kana ndamurano. Ni tondu wake, ni tondu ni amenyaga ona da initiate ri at the end of everything ri nie gutire undu nguigua, gutigwo na thina wakwa, gutigwo hangite. Koguo most of them they don't initiate what? They don't initiate sex. Undu ucio ungi ni atiriri, mundu ona angiona muthuri wake, mutumia ona angiona muthuri wake ri ndatwikaga excited, ni tondu ni ekire ati, ni tondu ni amenyerire mundu uyu ri gutiri ndageka ati gutiri hindi akangenia. Ta riu kana kanini kangiona nyina ri gathiaga gatamburukitie moko ni karenda gwika ati, ni karenda nyina, ni tondu wa wendo ucio, ni tondu mena bond iyo. No riu mutumia na muthuri, ungiona mutumia ndarakenio ni undu uyu, hatikoragwo hena bond iyo, ndekaga ati ndakenagirira muthuri wake uria ungikenera muthuri waku ni aranjikire hwaĩ ndiraigua wega. Mundu uyu ndakenagirira muthuri wake, ndakoragwo na gikeno gia gukenerera mwendo wake, ni tondu ni aboekire niwe, ni tondu ndamwikaga wega. Na haha ni ndimwiraga atiriri arume, ti wega gukorwo ugiriria mutumia, hariria mutumia wega, mu prepare wega, na ndugakorwo wina ihinya ria guthi gwita. Ni ndiramenya ni ihenya ria kiarume mukorwo mwinario, tiga ihenya ria guthi witite, amba ukenie mwendo waku. Na tora ndimwiraga maita maingi atiriri, to muhaka wingire thiini nigetha mutumia aigue wega. Mutumia
no ngimuhuta utia parts citiganite cia mwiri wake ri mutumia ucio ni gwekate ni kuigwa wega na ni enjoy sex ndio no werire athuri atende waingira thiini ri niguo mutumia aiguaga wega asa mutumia ni kuri maundu maingi muno ungimwika na mundu aigwe ni ekate mundu aigwe ni arakenderera kana ni atuika excited so organize ciothe muthuri wa mutumia wako na mwira muthi mugekane mundu ndakoragwo ari excited wiyurie ciaria umenye ni hari kaundu ni hari undu atakenagirira ndakenagirira ndamurano ndakenaga ona gatari kumugia uramugia undu ucio ungienda kumenya mutumia nduramwika uria kwagirire na ndarakene ni kumwika gwaku ni communication ukona mutumia ucio ni atinya communication oro rimwe ndarenda miario mingi nawe aikara ta mundu muboe kanu ndukamenya akenete na ndukamenya atari mukanu yani communication ithiragira hau uguo ndarenda tondu ndarenda kwambiria communication ucoke ukinye handu hari andu kumwira mwikete uthi mugakomania kana muthi mugekane nake mutumia ucio ekinyaga handu agekate agatinia communication undu wa mwisho ungienda kumenya mutumia uria winake kana mwendo waku uria winake ndarakenerera ndamurano hindi amwe nake kana ndramwika ndiramuhonia ndamurano ungienda kumenya mundu ndiramuhonia ndamurano ri mundu uyu athiaga kuri kindu gitagwo masturbation agukagira masturbation akambiriria kuika na ciara akoya karati akambiria kuika nacio akoya cucumber akambiria kuika nacio nigetha ekenie koguo ungiona hindi ciothe mutumia ni ambiria kugarukira maundu maya umenye ni hari kaundu atarona nduramunyotora na wendo nduramunyotora na ndamurano na nikio aroya cucumber nikio aroya ciara ciake akageria gucihurithia brush ha iguru nigetha onekana nie gwika ate nigetha onekana nie gukena ungiona mundu waku kana umukorere agika maundu mana ni maundu atarekaga umenye mundu nduramuhonia ndamurano umenye mundu ndarakenio niwe umenye ndia wathi gukoma nake mundu arona tari kumuthumbura uramuthumbura koguo ri ni amenyerire koguo guti undu aiguaga mwinake koguo ungiona mutumia ni ambiria kubehave na maundu ma ndagweta umenye mutumia ucio ndareka ta ndarakenio niwe no ngana mutumia ni ahugukira kindu gitagwo masturbation umenye mutumia ucio ni mundu mungaru no umenye mutumia ucio ni mundu urenda gwikwo koguo we mundu rumeri ni wagiro ni kumenya mutumia waku ri agiro ni gukenio na njira iriku mwendo waku ri agiro ni gukenio na njira iriku agiro ni kuhonio ndamurano na njira iriku tondu ndamurano no muhaka uhonie mundu ucio winake utigire mundu ni atuika satisfied utigire mundu ni aiganira koguo macio nimo maundu maria ungimenya icio nicio signs cia mutumia utaraiganio ndamurano mutumia utaraiganio ndamurano behave go koguo muthuri ongikorwo mutumia aku ni behave maundu ta maya ri umenye ni hari handu utete ikinya ni wagiro ni gucokia rui mukaro nigetha mutumia waku ri eke atia acokerere gikeno giake kia ndamurano kiria akoragwo na kana kiria arakoragwo nakio hau kabere gwicira ni hari kaundu mwathoma ni ndiracokereria oro ringi na ndimuririkani ati ni wanyu Eunice Nyambura tata wa Ngogoyo topic yo muthireke tumikinyi hau ni ndiramenya mwe muthuri ri guthoma kaundu no thie wire mutumia waku kana uthi wire mundu ucio ungi uria wagiro ni gwika ati uria wagiro ni gwika nigetha mukenerere ndeto ino muri hamwe ngumutigira hau muthenya wa muthi oro ringi ndimuririkani mutikariganwe ni gushare kulike na gusubscribe thini wa channel ya tata wa Ngogoyo hinyaga kengere nigetha ndekira video igaukinyira njira na ihenya ucoke utengere kuria kwa YouTube ucarie Pendo TV wacarie Pendo TV ku ndiramurehera tabarira cia githweri ndirarehe tabarira ici na njira ya githweri o uria cingikinyira andu aingi uria kwahoteka ni ndimwendete muno na ni ndimuhoyagira shalom shalom shalom.